dosa zina, dosa riba, iro dosa lupoi minalaga, tanya dosa bicu. Padere ke lo nama kada masasa ita weya ko sabung. Ini to ropo ya kong ka cia nalaga sabung daralo ka dia nalaga ko sabung. Alingi baik kling. Iya naro baik kling si tongan napalaga carepa kami nam meraja ko makada ai carepa makadola ga iya. Alingi baik kling. Jadi ya kong katau puna dosa lopo, de nalaga istighfar, de nalaga ijenne, de nalaga i sampaja sunnah, de nalaga sampaja perlu, de nalaga sampaja juma, okoy matu sampaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fatahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Ibu-ibu muslimat dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situnganna ia kutoma bicara agama, perintah Allah di dalam Al-Qur'an untuk ini pacaramai, maka dami uda'u ila sabili rabbika, ajaklah, uda'u mendoakan atau mengajak, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan. Jadi dena kada uda'u ila rabbika, ajaklah kepada Tuhan, tapi makadai ajak ke jalan Tuhan. Agama maknana dua telu tau pandrita ta makada tasi dia tahu tata angka selasi dinna pakasibiang napuji tasi dia tahu
angka surah hilalan na korangi na puji na baca. Tasi dia tahu angka ayat, tasi dia tahu angka ayat. Bahkan setiap orang beriman itu memiliki ibadah yang paling dia suka. Jadi dia nak kada rajin mas sumbang maka jatuh sampai jas sunat nanti. Angka tahu magalak mas sumbang makutu mas sampai jas sunat. Angka tahu magalak mas sampai jas sunat tapi makutu mas sumbang. Angka tahu makanja loko padana rupa tahu tapi dia nang kini runtuk loma bere jama. Jadi masing-masing orang memiliki jalan untuk ketemu dengan Allah. Ia tahu naro ampai tasi dia tahu tidak boleh berbangga. Nah sebab jalan itulah sehingga ia rotawe bisa dimuliakan di hadapan Allah. Jadi engkau tahu pak nampak ibadah anak engkau tahu tersembunyi. Nah ibadah kami nama kesingko ibadah sunnah itu tersembunyi. Jadi usahakan inang kapak kasih beta denisangnya tahu linoh idik mimisang. Magai supaya kita hanya istilahna sifat dua mi pong Allah Ta'ala misang. Angka tu ibadah namo malaikat itu disang. Setan itu itu disang kega ibadah ikhlas. Ya nang kaaga-aga ikhlas ki pigawi namo malaikat itu disang maka dah siaga. Tidak bisa. Jadi kalau nasabah angka nabita sahabatnya nabita dalam hal ini Umar Ibnul Khattab makutanai maka dah kegaji ruyasang ikhlas maka dia sahabat dia wisang. Jadi Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar ina dia gaga misang ya sang ikhlas. Nasabah maka dah kegayasang sitongat-tongan na ikhlas. Apa aku mas sumbangi ibantu itawe natakok madeceng biasa ko to siruntu maka daki iya niya tu biasa mewai ko kan biasa begitu gitu. Biasa makoro kada dia tu nama deceng anu kene tanaya bantu atau kajabatan non rita taman di murus maka dah iya niya tu biasa manui palabai kan begitu. Jadi kadang-kala mas sumbangi biasa bantu tahu maka dah biasa bantu ya roh. Kadang-kala begitu. Jadi maka dah kega na ya sang ibadah ikhlas. Ia sahabat ya pak dia gaga misang. Layak ku tanang ko nabita. Maka dia nabita itu di misang. Lai tanay nabita kega ya sang amal ikhlas ya Rasulullah. Maka nabita namu ya dia tu wisang. Maka dia sahabat ini gana tu pala. Na idi mania tuat dinge maka nabita taru jolo utanay malaikat Jibril. Laitanai malaikat Jibril maka dia malaikat Jibril ipudangi pada bita kegayasang ibadah ikhlas maka dari malaikat Jibril namu ya dia tu wisang ya Rasulullah namu malaikat dia tu wisang maka dari Jibril taruh jo aku tanang aku pong Allah Ta'ala kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril Jibril podangi Muhammad podangi sahabatna maka dia riasangi ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki. Ya riasang ikhlas. Jadi maka dari Allah Ta'ala riasang ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang kewa punai. Jadi ternyata ya riasang amal ikhlas namo malaikat apalagi setannya. Jadi aku ceki naganggu setan jatuh ki ko tercatai na malaikat gangkai akibuaki amala idi minapuang Allah Ta'ala. Kaya ganayero maka da marat gitu termasuk menurut tau pandrita biasa unri mak guru makutana maka di guru taya ko sikiri jaji iya ro sikiri aja mau bilangi maka da siaga termasuk itu. Jangan hitung berapa kau baca. Jadi siruntuk ka guru tak waktu kulobone, guru tak Pak Syahrir Langko. Na cerita nga sejarah na guru tak Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisiden Rek. Wattun na nalura pole pesantren ngelobone macarama. Mapamuleng menrek guru tak uko otoy nak bismillah.
dinang kanapat tu nabaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nalattu bone de tonang kanapat tu nabaca guru ta bismillahirrahmanirrahim pole bone nalattu pesantren bente jadi natanaiwi wattunan no maka dapat ki mapamula kiro na uluran gang kau parewa kita bismillah sa ditabaca wang kalinga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasya gay baca ayan naron tanay asa kasya gay baca maka de gare guru tamajid nang katulimay bilang ngiro lang manang kajit tulimay bilang ibaca bami ternyata menurut penjelasan na ulama pahakiki maka daya ko angka tau baca si sabbu nakadamay ga ede patu apa angka mau pada sabu ya ko mo baca 10 sabu maka damay ga nang kamo patu 20 sabu 30 sabu may ga pida 10 sabu mo baca 50 sabu kamo patau 70 sabu jadi aja mo bilang ya ko de mi saging kada siaga jumalana po Allah taala pampala sikiri ya jadi ya haroi di koto joka-joka awak disa nasaba iya tu bismillahirrahmanirrahim sitonganna iya kotomelo mak bicara hakiki pamula mematu ya tu iya konesang ite hakiki na bismillahirrahmanirrahim dia tu na capai ya mina sabak marepa ibaca yang enggak biasa itu ampai kotomelo matinro diajurkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu tu isinin na capak na jarih ipasa iro ni baca bismillahirrahmanirrahim 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 jadi mak bismillah ni pasa iro capak na jarih 10 10 tu aja jadi 20 tambah ko posi cicang tanra yang ko posi ni baca cicang aga tujuanna de nakan na ipat disanga sala tau mako itu de nakan na guna-guna de to na tamaijing de to na enre kipanga bolana kok itu boleh matinro si bawa de to nanre api itu boleh na rekong katok baca itu na pakiro ko limana na pamatinro de nanre api boleh tu wani itu si bawa de nalai banjir kecuali ko metok kiwirisalo mak boleh wat dijaji iya ko deto itu jadi mi ro bismillahirrahmanirrahim narampi tau pandrite engkau kelalan kita patul muin jadi narampi tau pandrite ro maka daya ko ro mu baca mu patung kaki jarimmu kome ko matin ro ko wanni napasisa ngo ko posimu den na kon na ko pa disanga masalah ya kong kaguna-guna na kiring at insyaallah nasaba iya ni ro jariro no lajing itu tamat non rimeto tu ji capak na kanukwe yene ro ilapa ina si boy bismillahirrahmanirrahim kama komana je tu melo ki mandre to mak bismillah supaya setange de to na mandre kama kiro ya mi ko to metama boleh kama beresalam ni supaya dia na tama iya ko andre bismillahirrahmanirrahim padamu itu ko to minung iya wairinung ngehe angka tu pangarunna ya ko toma bismillah napayinung nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinung nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinung napaki makan alhamdulillah salama ya tu angka wa kulalana watata de taki gua dosa lupuh barakatnya tu tapi mako paronna bismillahirrahmanirrahim inung sitago alhamdulillah rabbil alamin mak bismillah siki ina sitago yo bui di cicam itongka kata magaruru bawa mitama jadi ko tulle patung ka iro bismillahirrahmanirrahim tinung sitago alhamdulillahirabbil alamin bismillah siki napasinong jadi patung ka kiro itago ero bismillah ipatung ka kiti alhamdulillah angka toci di pendapat maka bismillahirrahmanirrahim napai bagai telu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar napa alhamdulillah napa sinung subhanallah walhamdulillah allahu akbar napa baca alhamdulillah akatelu wat dia pak berapa di wetang nang katau nakan dapat di wetang ya mana tetap pakai
Aja na nama bela mala Pak Bura ya bener. Tapake. Cuma angka tahu pandrita maka dai mau jolo komeki malai Pak Bura. Imau ini baca salawat, nasabak ia tu salawat. Pak buka mematoh. Apa ia ro pintu nalangi kapi tu. Na dena tak buka, ia tu kode to masalawat kong kailau. Na iya ro Pak dongang kami menre, dena menno. Jadi angka tu Pak dongang ngok milangi pamulangi na lepak. Angka toko milami kedua na lepak. Tapi ako to masalawat tak buka ia tu pintu na langi Jadi na tu ampai maka nabi tadegaga Pak dongang letu na rekode na salawat telok Korea. Na sabak magi dia na letu. Na dia na tak buka pintu na langi Kiro. Pada di maka na melo itamo ko boleh na dia na tak buka nang kamo pa pintu batang mapamulay adeng yang kami mana pintu na. Ang kato pintu lopong, kato pintu kamar, dia nulit tamay na pak buka na goncin na yaro salawa. Yang penting masalawa ki namu makan bami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Meki baca salawat Ibrahimiyah. Ya alaika ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Suku iyaro, riasa salawat Ibrahimiyah. Iya naro salawat kami na suku menurut hadis Bukhari Muslim. Jadi salawat Ibrahimiyah. Ya kotule baca yaitu akasiratu koni Jumai. Akasiratu iyaro salawat Ibrahimiyah ro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibaca kasiratu koni Jumai. Lai janji atau tahu syafaat aku nabita. Yang kedua, dena macipi pakalinon na ya tu tahu letu Jumae mangoloy. Ya kota sela-sela ngi maka dawe macipi-cipi sa ding aya na ro tapake. Yo pumikopu imang aja na yaro. Ya kopu imang tasuroy baca yaro. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Ko imang. Jadi kupu imang yaro na baca. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Untuk pu imang. Jadi katalu atau kapitu ko pure masan paja perlu. Ede nang kenapa tu tes sidakai. Ko caki mapat tu pasidakana tadi na capu ya tu pasidakana tenang kasito sidakai ki ya na baca. Ya ko untuk imang yero tapi aja na pakai ko tanya imang. Ya imangnya me. Pakaian na imangnya yero. Makanya itu doa khusus. Kemudian jadi iron maka ia tu ko agama yang penting angkat takapui istilahnya. Jadi demeto tu gak tahu maka ada istimewa tu nggak suku taji bestu kan na suku tu nggak ngamalan kecuali nabita. Kecuali nabita. Jadi ia namo tu tahu pandrita makoto ulama itu tidak pernah masuk dega gaya semaka. Terus kami maka ustaz seru makanya de. Angka mi ustaz magala masih dekat. Tapi maka kutu masa peja sunnah. Maka manang dega gatu tahu maka ada suku mana de. Jadi kendro itakapoi ya naruta pananungang. Maka anjak mi kutu ditambahi wi. Cuma ko ya ko sunnah angka perinsiku yang penting pura itajama cicang. Ko sunnah. Jadi aku ya perinsiku maki itu sampai ja sunnah tasabbe. Yang penting pura itajama. Ya ko dia tu lemale minggu-minggu cica siulau. Maka nade ko dia tu le cica si tahu. Apa ia tu sampai ja sunat tasabbe pala pasusu dosa lopo memato na tellu tu dosa lopo na lagana sa nabita. Na podangi Ibnu Abbas amurena maka dia sampai ja sunat tasabbe sampai ja sunat palaga dosa lopo dosa zina, dosa riba iro dosa lopo minalaga tanya dosa bicu. Pada reke lo nama kada masasa ita weya ko sabung. Ini tu ropo ya kong ka cia nalaga sabung daralo ka dia nalaga ko sabung. Alingi baik kling. Iya naro baik kling si tongan napalaga carepa kami na maraja ko makada ai carepa makado laga iya. Alingi baik kling. Jadi ya kong ka tau puna dosa lopo. De nalaga istighfar
de nalagai jenne, de nalagai sampaja sunna, de nalagai sampaja perlu, de nalagai sampaja juma, okoy matu sampaja sunna tasak dewe talaga. Kaya tu sampaja sunna, sampaja juma palagado sa sesana mi sampaja perlu Jadi aku masampaja perlu itu kan mapamule mak jenne, lagame mani dosana. Mak jenne ko bolana nala lolo masigi lagame mani dosana. Si jongka aje nanaka ilaga idosana sidi ipataraka idaraja na sidi. Kamakiro. Tame masigi matu masampaja sunna ilaga situ dosana. Ya kasih darajana. Apa itu sampajangi kotor rokok si bako to suju tak denna itu. Yang pe usahakan iku menyamamui sading de tona laki repa. Usahakan ini metetaki rokok pinadinadingi rokok pinadinadingi suju iya je ko suju kita memati ale ta suju ke ulona pong Allah taala aja na ya miru lalu subhanallah aja na ya maka da menre na namo usahakan itu suju panguloy alewe ke ulona pong Allah taala apa dua mitu baca ko sampajange pakai subhana iya mi ko to rokok siba ko to suju iya to mi tu palaga dosa ya tona tu maka idaraja ye kong ka aga-aga tauloy na masussa o ko suju etilaw nasaba maka de nabita onronna atay kami na macawi o kupon na ye ko suju jadi na suju tu tay macawi ko pong Allah taala tanya watakalewe macawi alewe batuangan na ruh kita itu mestinya dekat jadi akong kagaga mi tilaw o ko suju makanya ilaw tu o ko suju ilala sampaja tilaw aja na lapakang ilila atau ati pake. Iya nang kasus itu sampai nabitang kasusan na masampajang. Iya ko matakola da masampajang. Iya nang kaga melo na jama na melo na pamulay masampajang. Nasaba iya ko to mapala milaw doang mabela-bela. Itu pada kada aga je masija. Mekilaw misalnya Jakarta. Maka daw mangot makapala way maita. Dua ngaso 24 ni pa. Maka daya ko to mangoto di galalang ito mapasawa why masija-sija ni taluk jam ni mangoto mani palo jupan dapat taluk jam napa mapasawa 2 jam why latu ni why masija wang kamu pa masija kega at talipong ni masija paha ito de na tasalay bola nanya na sampajangi talipong apa langsung ko pong Allah taala ito iya nak makapala malalamo pi pak dongang iya kumilaw dongi tapangala mo pa lagi pertama tapangala lagi kedua tapangala iya na sampajang maka dami matiti na kada iya tu sampajangnya pakakasa ala na paturu pong Allah taala sipak bicara langsung si bapuan na ika makiro apa sininna nabi naka pong Allah taala angkana do yalengi angkana lala yalengi tapi ais degaga langsung sampajangin na langsung jadi ya na ala yalengi nabita apa makade nabita umakku buat umakku ya na tu niale hadiah de to sia tu gaga nabi ale hadiah pada hadiah yalengi nabita si bau mana angka nabi yoli menre milo sampai degaga jadi nabita itu yale hadiah pada di makade yalengi nomor telepon akada hubungi kak langsung itu selesai perantara itu jadi makiro jadi ini na umak na nabita pura ni nan nawanawang ini tomi de tapake itu apa ya di koto masusah madari to makarani Allah puang itu asam pajak ko ini itu sampajang ini tanya ibadah sembarang iya koto milau dong namo de to mak jenne namo de to mak jenne koto milau dong meki mangolo rijab meki mangolo tangi di mani bawah meki masulah raponcok de gaga masalah tapi iya sampajangnya ina de gaga layas sakira mematoki kaya saya sakiran angka pajennemu mesti mangolowat ko mangolok ko baitullah de nawat di bicara lino ko de nawat di koma HP de nawat di pokona de gaga de nawat di komandre de nawat di makna masulehka de acur ya turana iya makiro jadi yana tu ampai ko to tama masigie pada ilona ko to tama ko bolana po Allah taala yana pada aja na to mabela to ko to metama kan ko kantor bupati kan ke protokoler na to iya musala tama lay suro masuk ka daso ko kanang kaya tumola ito
Jadi usahakan iko totama angka jenne na totama masigi aje atau ipalayolo protokoler na po nga latalero maka de po nga latala kumekot tamay bolaku na podangi na bitta podangi umma mo Muhammad ya kumetta mo ko boleh iya musurangi ya jenne ko jolo na patama palayole aje atau mo napa ko mangilaw Allahumma ftahli abwaaba rahmatika po tabukar nga pintu pamase abwaaba mayga pintu nasaba ko itulala masigi monro pintu pamase pintu dampa nga pintu daraja ang kasusamo tama kilalam aja mulan sutuda maka dahi ipudangi ro nabita aja mulan sutuda asam pajasunna ko jo don rakang aja mulan sutuda ko totamo ko boleh bolan pengalatan mulan sutuda asam pajasuna ko don rakang ya sangi sampajasuna tetul masjid mapakaraja tania masigi ipakaraja pak tania agar na may ipakaraja masigi agay pala ipakaraja ini ga punna bola makiro jadi puang Allah Ta'ala tu ipakaraja na sabak bola na yon ritama istilah na bola na makada din o kumon rupong Allah Ta'ala de bolay onrom mi makasivil lo ripongnya makiro apa ya kok kui bolay kak de panamanasa to ya kok ki bolay magay ang kamay gahat de sa kanay maka dayan ang kabolang kapatong ilalan ng kagambara ang kagamuhamay yan ay yamelo layano din na tunen reki malaika rahmat tekoni yo po ang kani bonekay ko may ang kaniya ko bolay din na tunirisang yo po ko kui masige kan terjaga yan na ro jadi usaha kang ikutami masige ro tu rata pake aja talan sutudang jadi yan na ro ipake ko pura ni oko gisang pajange na sabak makade onron na ataku kami na macawe si bawa punge okoy ko sujo ang ilaw ni aja nalapakang ilillah atau ati tapake ya komeki no galunge makadameka magugu ko bajay asam pajasuna haja ni ya sange haja asam pajasuna ni lodong inariasa asam pajasuna haja makadaga na niya nakadaki wakatay masam pajasuna haja don raka karena po Allah Ta'ala napaki masam saja o kuni suju pacapur ang ilaw nyo ko po Allah Ta'ala melo ka po pamulay jama-jama ko baje tapas salamakan nga di mo tuwon ro'y mangilaw tapabilay wipuli pakajajae pasalama ipo tapak barakay bako amiro yan na pura na ilapuro ko po Allah Ta'ala panoni urusan naman yo po ko di tapak jatagan ko po Allah Ta'ala maka na urus ni pala apa iko mo amin murusu makiro yo po ko pura ilapuro kamakiro nalay na papudangi balaway baka na jabuan reya tu pura tu dalapuro ko kamakiro jadi yo po ko ilay jam mo bawa gitu lo tapi lo bamalisa iko kapato balawo jadi iya beralu jadi iya misalnya na masyarakat tadi kebiasaan minaita padahal angkalala kami na makanja jalan pintas sempaja yun na to ampay sampaja sunah haja niya toro watuna makadaloro pigani jama pana apa de na melo po Allah Ta'ala makada olo jok kani atakku na tahalasi apa makada misalnya makada iya penawad dito masampaja sunah haja subuh pa epek ko niko laba ni subuh na melo mapamula korebeng suro ni masampaja koloroy makiro cuma ang kami tu onro makanja yonri masampaja malomo-lomo kega ya kumacawe itama subuh nasaba nonroy si runtu idua malaika wah megay ka malaika ako saksikan yan na ro kumegay kay malaika saksikan itu malomo-lomo pak dongang itarima apa malaika hamilaw dongang yan na tu makanja jadi itu kumelo itama subuh capak-capak na tahaju makanja lada kuni rumah sampaja sunah haja kemudian tilau nyo ko po Allah Ta'ala makom itu aja gimana jama meki mapaboting yan na ro aja na to 5 panini bosi kada bosi de na marigaga engkan tu pak doang ako me bosi dibaca Allahumma hawalaina wala alaina jadi kiring ang ipateh na bitta napa ibaca ro Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina napa ibaca takbat yada
ketelu. Insyaallah ya ko bosi itu pajah. Ya ko bosi. Tapi bosi pini baca. Dia nak cuci baca ko dia nak bosi. Bosi pini baca. Aja tempat dia bosi, ya ko dia nak aja berarti barakat tu nak panobong Allah Taala. Barakat nak panorang aja nak tanya nak pun tak baca itu nak dia nak aja bosi. Akaran nuki maka ada barakatnya. Iyo po ko tabaca yero na paja berarti na lemi matuk itu barakat. Jadi itu to pandrita dia na melo pak de bosi cuma iya ko bosi pi na baca aja mo kada sebelum bosi na baca deh. Bosi pi ya na miti na bosi baca ni. Dia ko barakat ya tu bosi materu tapi ya ko bosi itu cinampak palingan 2 menit 3 menit paja ni. Makiro. Tapala miro to? Ha? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya ro, mapuncok ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Enape baca tak tiada ketelu. Jadi itu ya ko bosi pi baca, les ko macara maka na bosi baca itu, baca cinampa napa uraya ko pajai. Berarti napa barakah pun Allah Taala cara. Ya ko dia napa aja maka do bosi barakah ya napa nobong Allah Taala. Ulama aja tepat di upui di pabaja ngacare mapan ini bosi ni. Gitu. Apa tu ni de ia tu bosi engka barakat. Ya na tu ampai ko tonakan na wai bosi baca Allahumma sayyiban nafian. Ko to memang bosi. Ya ko tolong galunge na bosi baca ro Allahumma sayyiban nafian. Dibaca. De nakan nak itu bolo ko ya tu wai bosi pakanna. Ya ko ya ti baca de na lasai ki wai bosi. Namo mak bosi ki de ta malasa. Ya ribaca Allahumma sayyiban nafi'an. Dapat ni ro. Ha? Ade pak kunru-kunru to ngatu sadi bela. Itu. Iya. Ya kong kana ta nami mabosi bacanya tu nampai warusarana. Atau ko pala limai baca nampai 10 luna nampai suruh mak bosi-bosi. Insyaallah dia napa bolokan itu. Iya. Jadi Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Jadi ya itu pak dongan na bosi, ponakan laki bosi. Ya aja tapi itu maka dibolokan ni maga de. Iya ku ya tu tabaca manceji pak burah. Jadi ko meki ko manci pak burah bosi ya ti pake. Pak mega tu to ponakan na bosi ta pemagari maga ya ke tu na baca insyaallah de. Itu. Ya toro na pak guru dengan nabita. Ini sen nabita maka do ya bosi angkong kalasa natira sakwa mi na bawe. Jadi ia nampak doang ngibaca nalak galasan na. Barakat nama ni lolongan. Ya naro. Ia ko ceki nalasai wa bosi, ia naro tabaca. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya madari lalo tu ko bosi manganga. Kumamotor kalau buka sumpahku baca ya kursi napain ngapai kong ka tau patima wa bosi langsung na bacanya ya kursi ka 40 si di napaninung untuk kecerdasan itu. Kong kana tama buntu-buntu. Pati mak bani langsung tabacanya aja no ko capak naseng langsung oleh dari langit. Katani ka cena patabaca ya kursi ke 40 sidi. Setiap latu cica tawarrung ina patawarrung mataru tangka 40 sidi na patapinungan. Insyaallah encer otaknya itu. Enang kana anak buntu. Tulimangan kami kong kay podang. Itu. Isa jalo ka sunalangi. Itu nasa guruta. Ya tuh, saya itu 2 kali didoakan pakai itu. Monrina ya menit dogi. Iya menit dogi monrina itu. Jadi bacakan ayat kursi 41 kali. Itu. Jadi itu Pak Borala ada ko anak-anak meloki ko macai untuk kecerdasan anak. Itu air hujan. Pak itu ibu sih barakah bu. Jadi makiro. Kemudian jadi rona termasuk sikiria, termasuk sumbangannya makanja itu. Makorona de toni risa makada siaga supaya dia naganggu ki setan. Iya, ia tu arae ko masumbangi mancaji tradisi rona ko tiban ko kantona napa kamu ngatau. Dia na pitte makada disiratu di 50. Yo po haidi tolin kamu pero pak dekeng. Ento kamu banyo ko tuma pampengan di siaga. Dega dia diseng kada siaga. Iya. Itu juga rahasia. Atau masih kiri-kiri ki masih kiri istilahnya rosi kiri nak deni bilang siaga amalan kecuali wirid
mesti ta bilang ko wirid. Ya sange wirid zikir yang ditentukan jumlahnya dibaca. Pada Fatihah kasiratu ko ilei. Do? Kasiratu ibaca suratul Fatihah ko putupur sampai subuh. Tuceng amin relangi. Tuceng amako napa ibaca suratul Fatihah. Iya. Jadi kita menghadap ke atas kemudian membaca suratul Fatihah itu pintu kasyaf. Ya kung kaaga-aga marajingi selesai ka solusi muncul itu dengan sendirinya. Ya kung kaaga den rule paket tabaca Fatihah kasiratu cengaki tabaca cengai. Mapat dimi allong komani itu. Iya baca cengai. Jadi to masulek kenapa to cenga baca. Ko dene kung kaga biasa den hadapi siratu tunang kamuba. Muba iya tu maka ini solusinya. Kung katau niya kami matoy. Jadi ini kami matoy ya kung nadapi ya kana budo ya kana sta ini ilawi. Kaji masalah aku pun. Baca materu. Dia nadapi siratu ya tu insyaallah Pak. Biasa ku baca itu palimatan repata pulong kanimu. Ada mako solusinya. Ada saja jalan. Termasuk itu juga istihara. Istihara Fatihah itu kan yang itu pakai. Makanya Ibnu Taimiyah itu kan begitu. Dia menghadap ke langit begini baru membaca suratul Fatihah itu sampai matahari terbuka. Istilahnya gangkem menrek mata nasol. Itu duduk sesudah sholat subuh. Cenga. Sebenarnya itu istihara. Ya kau tahu masih sekolah itu bagus dibaca, diamalkan. Tahu masih sekolah. Atau pemimpin, ya kong ke pemimpin nang sapa solusi, kong ke masalah na hadapi, suruh cenga. Madari upake ya, madari upake. Ia mi upake kong ke pakutanana teh dia ule runtuh jawabanna. Nang ke pakutanana teh biasa kong kagagan aku tanah dia ule paket tak imah kadakin rimun roye. Saya itu anukan itu. Iya. Ada saja itu kita bisa dapat. Jadi maiga tu amalan noko. Tapi ini bukan hadis. Amalan ulama nih, atau panrita nih. Iya. Jadi naluruntuk ya rumah kadau aku agunana. Iya. Jadi tapi semua ada di ilmu hikmah. Walaupun ada hadis dasarnya sebenarnya konteksnya begini ya rohat desa dena rinci. Maka dami itu suratul Fatihah apapun kau niatkan itu bisa. Jadi agak memuniakan ya itu sampai kau kata may burai. Namun suratul Fatihah minta baca. Angka kisahnya itu sahabat Nabi tabarutama sallam dia pakai perintah sempajang. Suratul Fatihah ni Pak Guru ni sisa nama lala rewalau kampuna nalipa mak banyo ko kampuna tawe naruntu tau malasah. Lepang imak bani ni tanay kada keu pole nasa pole si runti asang Nabi Muhammad asanna mga kabila kampun noki Madinah mga kabila kampun noki Makkah. Tau de na pole Makkah yaro o pole sa liwang mga kabila pinasa Makkah munro pole malalam malattu. Nasa we pole mak guru ko pole si runtu Nabi nasa pole Nabi yaro nasa ngalena Muhammad asanna akon napudang le pudang ipunggawana Pak kapala kampung na biasa rumah kada kapala suku napudangi nasa angkat tahu ko lepak bolaku mak beni polisi runtu ya sange Nabi beje nisa bela buraburai ko apa mataungan noje tu malasa na de gata mulek burai ko nasa ngolirang nga rewa nila bola nasa noli ko punggawaku noli ko kapala na kampung nasa aga nolirang nga nasa malasay suruh mekos megare suruh kakama muda pidapi nawa di mubura-bura yang iro tolyo ko nilalangi mana-mana nasa na iwan ni manaji usalang aga naji upake di pagkaperintah sampaja lawan ni joka ni latu ni nayira sa balong rewa ipaguri suratul Fatihah ko nabita maka pura ni ta masalah pura ni pasahada maka na mabela kampo ku ya Rasulullah de na mungkin to lima loli suka law mak guru mak bulang-pulang apa napa wad diudapi okwe eta Pak Guru na aga na wad ngupake apa asalan aja lay Pak Guru Fatihah nah pala ni Fatihah made ni Pak menyamamora Pak bahasana rewa ni ya naro na yoli tuda nyo kulo na taw malase makadani ro taw malase pole ko sirunti asang Nabi nasa pole nasa buray ka pale aga na Pak Guru ngakero Nabi ya naro buraya nga nak kada
Wat di mo gaya la Pak Burai ada Pak Guru enggak milau ni wae asal alena pe wae ya ni padahal nak di podak nabi tak kenal Pak Bura malah ni wae na doangi tempat asal iya ni awisak ya to na roh na bacaan ni pura ni waru-warungan ni na pinungan ni we magia silalo na pura minum na takut tokot tudang na samanya-manya matau no seding na sai baca pak ya lesi na doang isi na inungi ina okomiro tu dan nakat dek na joka suruh mak beni na sokono bola aku mak beni doang isi kak matu izan na ele ilai doang madising ele na tappa magala tappa na podan na sangang karo bembe ku siwale walek ko hadiah ala niero tappa masela na sawat di moga awak di moga yala na diga ga parentana na yamya upake iko ni asai jolo de walai taro ka jolo lapor ipe mangoko Nabi Muhammad maka awak di moga na sai de bawa ni tu bembe elokoro iya kode nawat di muala aleni Nabi Muhammad taro ni alen malai kada hadiah kada ebe ko maku itu taro ni lawan ni mabela mo pinay tiro ko nabita na suweng ka tutaw rimpa bembe makaya ga ni garo isan na macawe na sawe yero to pureta masalah baru-baru natapalari la ko nabita ya Rasulullah kana magay nasa ay meka makutana iya tu tapak guru nga suratul Fatihah ang kataw malasa ko kampung ngon lepang magay na sura buraywi na waru-waru mi ko walengi way waru-waru ginero bacangi magi na inong inama madising maka dia nabi tahu Pak Bura memang walupai podako kada Pak Bura tu nasa we sautongan lasana ya Rasulullah maka nabi ta itu suratul Fatihah Pak Bura memang nasa tanya je ro masalana iya ro naliku bembe di mo gayala maka dari nabi ta sandro balle lagi malah Pak dia aja apalagi kok na sandro to ko ala ni ala nga sesa na yalan nabi ta sesa iya naro dasar na kada ya tu mak burai wat diterima pasidah ka nasa kokoran na pake itu wadi ya na tu ampai paru ya pada-padamu ya tu sandro matoje tu paru ya Pak koran ni na baca maru ya tu kan na bacanya ya sandro mato ya tu na pinumatoki ko pura itu nalengi werino kada inongi na panaru ya itu tapi ya ko ya ya tu komuri na gurut taji patahuding de itu naru ya istilahnya ko gurut ta kaji pathud di sitongan na tu hadiah patu sukara na calowom itu ya tu jingin na calowom kalau murid na guru toko hadere saya pernah tanya langsung biasa tanya maka made taru ye maka de guru tede caloy mak baca ayatmu tapi na capu-capu ni tu tahu teman-temannya capu-capu ni mako mo tu matu nara masujing dia na pasek yo paru ye mako ko na bampa hoi asuko wah na bampa ya tahu itu na palupa ya ko guru tade itu magi na caloy biasa utanay makadaka maga pero tay makbampay makade guruta iya ko angka tau isuro makde na ibarasa pasti macai suro makde angka tamuta na isuro makde iba-ba inapa isuro makde pasti makere-kere makada yo runtuh pianak mo matu lau jamui jadi ya tu paru ya madari tu nakan nala sama kaleliak benena madari nakan nala sama kaleliak anak-anak madari seta-setangan nasabak maka dia setangi calak ka anakmu pamatu lau jemu makitu maka dia guru tapalece supaya jaga anak ganggu itu guru tanah capu-capu mi mak bacaya mato tapi na sapu-sapu de na bampai de na sese de na kan de jadi na campak-campak mi masuk ya Pak ya nang katau Mario ko isuro mak de na Mario mo de itu na ganggu bahkan na Pak Guru malapor maka tu jasi Pak Yanu ya makiro jadi usaha kami iya rumah kanja ya tu ampa ya Pak kong kaju me tetap ban nama raja-raja tak tulis sere bulu-bulu ko to mak depe kadang ka jin na ye
lau bani bampa ito na yero tapudan kada meka tap bang itu ko bajay kakama ko tumonro elete ko karoju maraja ko rumlo baja pitare wat bangi dia na marigaga pa dia ni rita yule ni rasa makada serri bulu-bulu kada kaje macawe okoy lo ni tampa-tampa kada to tampa-tampa ito naju makada meka tetap bagi ko bajay elete ko kong kako tujing Pak Dewi tau elete ko aju maraja ko rumlo idi na lagi kong kay te kuyasi bolana ni tatay bolana macai ya jia rojinge kak dega bolana aju mi tu nonroy o komi tasi o komi ase na wae o komi bunge o komi mae ka nonroy ya konron na tonroy talaga data macai na nalasaiki nasa pure mata bangaju ne nama bolo ngalon na nakke memang ni maka dapat diga pele ya lengi kemampuan ngokupong Allah Ta'ala bisa menyakiti manusia kami tahu kemampuan iya jaja tak ada berarti matapak memang ni angka tahu nala saiji aja minta piarai aja mi kota lengi kada lengi bepah lengi soko patan rupa masih nggak situ matu sandre na tulian ke zaman itu iya magampang aja na talengi tapo na bane kada letek ko na dito nandre aja na tapandre letek ko koromulaw yaju mabela koromulaw may katak baging kumaje itu may kadar selesai makanya mayopo ko tatap bawa ginalasay makala manjo na tayo de na pasabi-sabi ka nalaga yon rock data nalasay ta orang tua dulu kan begitu napagurong yopo makoko mabuta taru ki dito ko na tama baliwan ya iya jadi mak buta taru tay makoko iya makom itu Pak pada mi bola ya kong ka bola de tonroy 5 ngaso si minggu nonroy itu nenreki kamera de tonroy 3 ngaso nonroy waju gatu ko kamera mak bani talumpan ni monro ko tu monro iji nonro iji nasaba de meto ko ron iya na mak da ko sasaki na mangaribi de nila ga tamo ko tilala selu nonroy sapa onro nasaba mai kana de ron na kamakiro iya nang kana bola nonro nang katau de nonro ka bola de nonro te bola lobang maka mandari sa di magaruru ame nonroy memang nalaporo nyale na maka dia monro aja na tapi aja taganggu melotik kang kinduro monro wah aja na murusui ala kameletika gisetake pesan ni dia hidup di alamnya kita hidup podak bani kong ka tutul 5 ganggu mapagaruru kada aja mo ganggu deto nang kalau ganggu onroy mati onro mo ko tu onro aku selesai ya mandari atu mana nak jadi di kong kagaga melo lalo na deule batu mana nak jadi dia ko tu kada me maklalo onro mati onro mu ko ya me kahalalo selesai jadi makir yo po ini kesita ko pai lo di lapas samanu lo di lapas sandro na nakke ni apa pada mati itu anaknya na pura taleng asa anggota aku nanya masih nggak si matu ya tu di matolla saya aleta ini na tu namanya tahu malah sama kalele saya kira ini yang penting saya sampaikan jadi usahakan kehidupan begitu Pak Bu jadi yang penting kata kapu ya maka dia asam paja sunnah kena tetapan nanungang insyaallah itu pasalama kimat maka dia puasa sunnah ya naruh tepan nanung ya pasti dakatosi rutin aja tasalayar masing-masing nanti di situ kau akan dapat syafaat dari situ jadi ya ti ampai Pak maka seke ya nu kada wadi jaji aja mau jalan dai wadi jaji maseke tahu tapi dia mulai kali si kiri wadi jaji maseke tapi mega tahu bali mega tu kasih keluarga na bantu wadi jaji maka ya anu pacece remaga maka sekede wadi jaji dia dekat dengan Allah begitu jadi jangan ulama kita dari dulu maka ada perampok yaitu perampok yang kamatotu amalan nakatai istilahnya kamatotu napunai si doko tu amalan siaga ganna Pak taulau salah we wasi Pak bicara ini angka mana hanakapoy angka nakapoy angka sikiri khususna de nirule pananungai di na pananunga ngalena jadi sampai maka dak ya to nalaga na mati tu sifat makalelian na makanja ni iya di panirisannya de to gaje atau laupero matoy makiro itu lab diramu itu kumakade mantap paboto daripada makade mantap ustas itu bayana kada mantap paboto aja dia kumakade mantap ustas berarti to laupero na tuh jadi makiro jadi masing-masing kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberi hidayah saya kira ya pengolongan itu kan makutana di iya angkat cidi oh iya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya.
Iya, betul. Oh iya. Iya. Eh, iya, betul. Betul, betul, Bu. Betul. Iya. Dua-duanya memang dipakai oleh Rasulullah. Dua-duanya. Angkami makada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dipakai di sholat fardu. Iya ko sampai sunnah toba, iya rona pamulangi baca. Iya. Yang kata makada de biasa mana na pakai nabita, makanya iya ko sujud dan rupa memang motu. Padahal itu ko toko pole rokok yang ka baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ang kata baca Rabbana lakal hamdan katsiran barakatan thayyibah mubarakatan thayyibah. Jadi mak dupa-dupa tuh. Jadi mereka baca iya keke tata keke manyamas dingin naroh tapake. Iya. Jumalana akka engka kada katallu engka makada namochi cami. Iya. Dena marigaga yuli gangka katallu. Apa iya tuh dong? Dong. Makanya tungkai manta syafi maka dibaca kecuali itu Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi wa syi'ta min syai'in ba'du atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah kama do berupangnya itu. Jadi dia nak cik dinyo ko tu lihat tu. Jadi ini di bawah kegi menyamat tasad ditapake ya naruh. Iya, saya kan kalau dia itu yang penting pura na pakai nabita itu sunnah. Apa ia na pura mo na baca nabita na mochi cami sunnah selamanya. Jadi kangen kata tu maka iya mi de cocok ni ko hadesek mu pakai ko hadesek na pakai teleng pangewan tu itu makiro saya kira itu ya dito nagagadi ulap pemang ipakosongin na sabak raja iya raja ulap pemang jadi mame raja ni masih satu ni jadwalku na sabak latu ramala di nagakosok nagakosok jadi mame raja nih ulap temang tapi kan malah nih pacarama anu toh. Biasa maulid ipakosong raja sih ipakosong insyaallah. Ramalatu matu kosoto. Jadi kopi Syakban matu insyaallah taruh bitanga jolo wacili kan mudah-mudahan nang ka peding. Nasaba ko raja kemungkinan saya 28 hari tidak di kampung. Jadi macam ni mak. Ya lagi melalo timojo na pelo Jambi. Ya, jadi mudah-mudahan mohon doa, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tapajokai, alhamdulillah tapajokai mataru pengajian tak. Nasaba unrong mak guru makomi, iya unrong mak guru. Jadi itu yang penting. Jadi saya insyaallah jadwalkan setiap bulan, kecuali kayak hari-hari besar begini, Pak Koso nih supaya jalatui program na sikit tak. Iya, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.